babun algan men ibrat taken hasil kuran jehe mi nabi kamuge sikkaya gule gotun warid wegen aissawa riwayatta muallif rahimahullah miwani mitaga bayan kurawwafa fahe aharmenge macca wajib wegen wani nabi kamuge sikkaya gule gotun adi deenuge ehin kankama gule gotun wes sahha nassu takun dalilu kodde kantatta qabul kurun dhaif riwayattaka nuata shakku kurave riwayattaka nuata mawdu khabartaka i'timadu kurmen nuwe adi bunye kiyagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hamaya ege sanadu nuda mursal riwayattaka hikayattaka i'timadu koggen nabiyya sallallahu alaihi wasallamuge sifa fuluta qabul kurme nume egotun mi dhaif riwayattaka burave bay mihum bune ule mi nabi kamuge sikkaya ki nabiyya sallallahu alaihi wasallam hijama jassawmun ekamuge atharukam nuwata emihum bune ei kalukulage kalutilekam nuwata ei fehikulage kalutilekam adi e kalutilage liyewifaave muhammadur rasulullah mi nabi kamuge sikkaga liyewigembe nuwata sir fa anta al mansur tiba kuriya wada ganna washe iba nabiyya avani nasru libigenne aw nahu dhalik adi mifadain eba mihum bune ule falam yathbut minha shay adi migota mi buna evves bahaki evves sahha nassakun yen i'timadu kureve evves nassakun sabitwa kaminnu fotuke sharih abdur razzaq حفظه الله فائدة متاga bayan kureve vidalwi سئل الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله اد مبيفلا يا سوال كربune نبي كمuge sikkayaki mi nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya khas wegen wa kamen nuwata ei komme nabiyyaka libigen wa alamatin مبيفلا بدال فأجاب لا أستحضر في ذلك شيء تمنى مهار حضانك النادي كما قول إبس كمي ولكن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك لمعان منها هنا كما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خاصة كريم وني إيجين مانتك الدهواتي أنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين en ishara kurani nabiyya sallallahu alaihi wasallam emme fahuga nabiyya kame walaysa kadhalika ghayruhu adi ehen nabiyyunnaki ei nabi kamuge emme fahu nabiyya nunkan lianna babu nubuwwat khutima bihi ehni nabi kamuge nabi kan nimegen diyai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hisabunne ekadege fanaki emme fahuge nabiyya فلا يفتح بعده أبدا يفهوغ نبي كم قلوبك الندانة أدي حاكم رواية كوري رواية وهب بن منبه رحمه الله غاريه رواية بدالوي لم يبعث الله نبيا إلا وقد كان عليه شامة النبوة في يد اليمنى الله تعالى إفس نبي بيكالك نفنو ويه نبي بيكالك كناتو e nabi kamuge sikka jehigen nuwa evs nabiyaku nafunuwe illa an yakuna nabiyyana muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna shamat an-nubuwwah kanat bayna katifai sallallahu alaihi wasallam ene kamaku aharamenge nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge nabi kamuge sikka wani dekonu baadmeruwe mi riwayat ko wahab bin munabbih vidalwani huriha nabi be kalunge wes nabi kamuge sikke waakan ehne kamaku e nabi kamuge sikka wani e nabi yegge kanatu gakan hama ekadi
ekateren istisnawani aharmenge nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam aharmenge nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge nabi kamuge sikkawani ekadege faanuge dekondu ba demeduge